Ons gaan nou 'n geocache gaan soek, nee. Ja. Ja. Zijn naam is Whale Carrier. Whale Crier. Ons gaan 'n geocache kry vir Philly. Dis 'n rockpool, kom ons gaan swem. Daai water is ijskoud. Ja, maar Klopt wel lekker. Die bal vir Vincent. is Ja. leeukoud. Al wat jy sien is die kop en die hare. Dis leeukoud. Voel of ons... Wat noem je dat? Wat? Wat pijn in je kop. Brain freeze. Ja, brain freeze. Kry brain freeze as jy daar swem. Ja, in je bal. En dan is dit balvreeze. Ja. Been, murg is leg, marathon. Bone, marrow. Hier is die ding, wat soek ons? Ja, Been dit can also mean bone and been Okay. can mean leg. So leg, Is a bone, hint. been. Daar's mense wat ietsie soek daar. Zijn hint is magnetic. Been, Hey, tap for it. Wat sê jy? Ik heb het niet getypt. Sê weer. Zijn hint is magnetic Magnetic on the post close to the world map. on the post close to the world map. Alright, okay. Ons sal hom kry. Hierso. Wow, here's a world map. This is a world map, is it? Ja. Ek sien ek die wees kan kry. Wacht, ik heb weer les. One of the more familiar and great whales is the humpback. On the post close to the world map. On the post. Close to the world map. Close to the what? Post is wooden. It's how post. Listen, let me have a look. Ew. No, it's not here. I can't see anything. It's How not long ago did somebody last find it? Ja. En dit is op die regte plek, Vincent. 21st of 11th. Is jy seker is op hierdie bordjie? Daar's 'n bordjie daar ook gewees. Hoe ver is ons van die ding af? Three meters more long. No, it just says on the post near to the world map. Vincent het hom gekry. Dis ek sien. Ja, I bolt. I saw the bolt. The bolt. That's all. Yeah, but there's no bolt on the other side, so did you know? That's it. Secrets. That's awesome. Let's Kom hierso. Call Mickey of Vincent PH full HVN 87. I can feel Jy moet besop wys hierso afloop. Because we can't write that small. We're not. Yeah, we're we're not not women. delicate. I can write small. I can't now. I can't. Draai om. Jy rug gebruik. Hoe sou dit klas? What the? That's pretty cool. Dan skryf sy op jou hemp, want jy sit te stil nie. Oh, look, fuck. Oh, dis is op jou gesig. Where'd it go? Sin sy hemp in. Is it in your top? What? Something just flew into you. Daai ding nou. That's it. Ah, give hom 'n kans. Okay, skryf op my. Skryf op. I want to Baby. film it. Let me write on your back, please. Dis clear af, okay? Ek kan nie stil staan as iemand na reg clear nie. Me first. Brad, 21 of the 11th. Let me pause of the 11. Nee, Anna O. Wow. Put my name on yours as well, above yours. Okay. Don't waste space. Stop moving. This is really messy. SA Snakes is my name. I'm Vince Hey, VN. Oh, for HVN 87. There's something on my head. Ja, Wat dis day? selfde ding. what's today's date? The 24th. 24.
There's something on my head. It's called hair. No, like flying around. Vincent, what are you called? Vince VN. So ons het die geocache gekry en hy lyk soos 'n bolt. Ja, het kan ook julle wys. This is difficult. Who's yellow? Daar by. Baie wêreld weg. Ja, my viewers. Philip, wat is jouw naam? Philip, wat is jou naam? PHILHVN 87. Full HVN 87. Jy moes in een plek skryf, in 'n mos nou plek. Ja, graag. Oh, niemand gaan hem krijgen. Hij bolt is moeilijk om te zien. Okay, roll it up. Ik heb het opgegeven toen ik zei dat was een bolt en niks anders. Je moet kijken, vergelijk met de andere kant. Check, dit is waar hij lijkt. De bolt zo, magneet daar. Zet hulle die scroll in the middle. It's clever. Put the scroll in. Dankie vir die cash. Ja, TFTC. voor die cash. Dan skryf jy hom toe. Nou sit Plak hom ons terug. terug. Ja. Hy was al weggesteek agter daai. We found a bolt like that before. Ja, similar. Similar, but I've never seen anything like that. Huh? Dat was een muggle. A muggle. Ja. Don't do it, Philip. Don't Don't do pee. it. Don't pee, don't jump. Just don't do anything. Just stand there. Stand there. No evidence. No witnesses even. Okay. Sit hom maar reg aan. Yes, jy maak al lawaai. Okay, kom ons laat kyk hoe lyk hy. O, so het hy gelyk. O ja, ek het hom nou nog gesien, maar ek het nie agtergekom dis wat dit was nie. Ja. Anyway. So daar's ons geocache. Ons gaan hom log online by geocaching.com. Ja, check. Check. En always charge. Wat doen jy daar, Philip? En wat's in jou hand? Biltong. Pipes. Stop sê my so, ek staan op die flipping edge. Kyk hier. Maar okay, guai. Almal sê op internet. Ja, Uruguay. Uruguay. Hierso is die edge. Sef, as jy daar afval gaan jou ma vir my kwaad wees. Ja. Staat agter voor. Iemand sit op 'n beanbag daaronder. Daar deur aan die kant. Yes, en is hoog hier af. If you fall down there, your mother's going to be angry with me. Yes, she will be. Die water is skoon, hè? Ek gaan vir ma hierdie footage wys. En vir ouma. Jij gaat op internet zetten, ga je niet. Ja, red dit weer. Jij gaat het op internet zetten. Moenie so vloek nie, anders moet ek beeping sounds maak. Jij gaat het op je internet zetten. Ja. Take two. Ja.